rikhodara rongol bial to pastor ani laya apwa ani athu hi vein angatar le naupangte puala in khoma hian athat mawang hian isakhiam le thiam lo lampang ko khani chuang lovin athu hi apoimo mawangin han sak chua kan du ani athu chang khatna hian sikul zonga sikul luber tiania English medium sikul te sarkar sikul te Bible sikul te tam taka tirumo chutiang ang sikul zong zina chuan Sunday sikul hi luberani atiani Wendia hianin heng la kan sabdu da chanchu kan Sunday school zirtir tu te an poimo zia an rongbol na hlut zia kha alan le zual hi kadu ba chu ani asoina chunjom na chuan nun na kong min ko mu tu ani Sunday school kan khan nun na chatuan nun na kong ko mu na ni atia chu sikul chun chu Sunday school chau hi ni atita ni ti chuan chang ni na hian lalpa thu hi ka kongatan min suai tu khon varani sa mina ka ke tan hian khon varani ti pathian thu asoi kha ala ni ka sia tar thumna hian ka ke pen min suai ngil tu chu pathian thu hian mission nun kong aswai dik chi na chu kan ke pen ta na khon varani ti asoya chang thumna chuan naupang zong tan ivalu rang ka chak le lung lu ain nun na thu kan sia thia lu rang ka chak le lung lu te chu lu bera kan ngai china chu ai chon chatuan nun na kha lu dai zo kani atiani chang li na hi zirtir tu te lu zia soya Sunday school zirtir tu po missionary zong zinga atitani Sunday school zirtir tu na hi missionary na ni dia kan pom chuan kanin thada don lova phur takin lim takin tui takin lalpa rong kan bol don ani Sunday school zirtir tu na hi so ta ram chima ram lo vakala missionary tho den khan ai ang ren aluzia ti asoyeri missionary zong zinga ite ber big chuang love atia chu wangin he la hi kan sa chuak ve du simani
sông ca